Naragsak nga oras tayo manan amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Leona sa napudno nagan, tintay patangatang drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kani Lian Gonzalez dita Tarlac, kani Edmond Bautista dita California. Kastimanti ko na ni Cubs at Leona. Dear manang biyanang, dudwa kami nga kabsat kat babae kami adwa. Nasakit tinakam ko tanaga dutagar aram kini ading ko. Idinto ta siya katawan uray maysa. Daydaman nga rod ti pagtarayan ti kapadasak. Rugyak man ti agsalaysa. Nanang, asino di lalaki nga naggapo ito'y balay? Ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga road, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayim na. Nikat, imbagayo kumaang asyaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo nga road ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asika ti pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa'y laang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta guray ka lang. Ay, masapul nga makaboyfriend ako untan eh. Kumbutan dato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasan da kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapon dagito'y nagaduan nateng, at dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita taditay maibus amin dagita. Sigurado malungtot lang ti dadduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak nito'y natang ngayon padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin natin natang ita. Naimbag ka na kayo at kanayon kayo makalibre iti natang. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasida Nang runa no kastoy akapuros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang kaw. Apay awan pa'y tinapilim kadakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na diya kabsamaw. Iso nga awan mayat nga agaram kang kwana. Ni, da kayo matgayam tatamando. Apay, anyat masapulyaw? Mabalinti pumasyar, Leona. Ay, sige. Umunag kayo. Anya nga data bit-bit yo. Manok sa matdata. Ay, way. Native ang manok o atoy. Ay, agyamanak tatamando. Ay na. Prangka ang kayon Awan matinam na mayo kanyak. Tauray no, kasto nga bumakat akon nga balas angkat. Ang damat lang takar bangak nga agpili iti pakirelasyonak Kat kayat ko kumangatay ububing. Di ata kapigpig saan na pailaang mat Ha? Uwan tatamando. Basta dun kayo thank you lad tayo tunitib nga manok. Ay, saan mat asika ti pasyarek? Niti namat, Leona. Ha? Apay apinanawam ni Mando ijay salas ng agmay-maysa. Ni kanumat gayam tinati pasyaran na. Binastad ko pa'y mat. Tataam mo katsyak ti arman na. Ay, nabain anak pa'y. Kahit nangalaam nga rod di tabit-bit mo amanok. Intod na Alaan nyo, sakbay nga ibabawin na. Mala, ingka nga rod pa'y kasarsarita atani. Awan pa'y ni ading mo. Imbaon ko ngamin ijay ilay. No apay mat ngamin nga mairanran nga awan ni Tina no kastoy nga adamang sarong karkanya na. Kasla iranran na namat.
Wenno saan, ibagamlatan abaliwan nanto ti sumarungkar. Tamangan numabayagan ni ading mau. Kanya nga oras no sumangpet ni Tina Leona. Ay, sigurado nga marabian day siya, tata. Tana kay sinarak ngamin iti boyfriend na. Ha? Ay, kunak man no awan pa'y nobyo ti kabsat mo. Adan, isungahan yun nga ulitan ti pumasyar itoy. Tawan mo't lang ti manam na mayo. Kan may sagwa po, kan ubing pa'y ti kayat ni ading ko. Saan nga lakay nga sumagmamanula ang tingipan na. Ha? Ay, agawidak nga roden, Leona. Sige nga rod tatamando. Ay, nangikam ngay iti manok nga nyawat ko ken kabalasang kaw. Ay, parpartian na naanay nanang ko. Ha? Urayam ata, makisida ka. Naimbag nga oras mo, Tina. Mabalin man ang ti pumasyar. Ah? Si kamot gayam, Ramil. Sumra ka, Agyaman na. Ala, agtugaw ka ta mga laak iti merienda. Oray sa anan. Kaya't kala makita. Ket agyaman ta nadanon kamot lang. Awan ka ngamin tunggal pumasyarak. At kanayon animanang mo alyon at imadandanon ko. Ni, ada ka matmanan, Ramel. Wen manang Leona. Ay natin na, ialam ko mamat iti merienda data bisitam ha. No siyak ti akin bisita ita. Aw, tumatek nga da Diyos kan tinapay na. Ah? Ay, mabiit lang nga rod tayalaan ka iti merienda, Ramil. Ala, saanan Tina? Sige kit din, mapangkanti na. Siyak pa lang ti mangintertin kin ni Ramil. Sige, manang. Adda nga minsan sadot data nga kabsat ko. Masapul nga ibagbaga amin nga aramidan na. Ha? Kasadot nanto pa iti agdigos no daduma. Iso nga danglit na. Apay mo maangot. Ni, saan mat manang? Ay na, barado siguro datagong mo. Ngampud no ti ipagbagak Ramil. Iso nga ibawing mo lang ti reknam kanyak. Nagagatakmat, nabanglo akmat. Angutam ka di dato tangad ko. Ha? Manang Leona. Inya si dagmumutan ti tangad mo kanyak. Nabanglo ak, di ba? Ha? Nagdardaras matan apimanaw ni Ramil. Di na pa'y ginaraw tuin sa ganak a merienda na. Apay hamungan lang agdimbaga na aya nga ada ka nung arod papanan na. Ha? Oy, Tina, pili am nga na imbag ti pakiin na yatam ah. Saan nga gaputagwapo kat tutupamatan nga dagdagos. Paliiwam pa iti ugali na ah. Diyak pa'y mat inaklon day di Ramil, manang. Ibagbagak lang mat ah. Tama nga no, inton sumaruno kat madamag kulangan nga duwa kayo gayaman. Agdamag ka pa nga muna kanyak. Bago nga mga klon ka kadagit agdat-daton kanyam niya. Ha? Nanang, apay nga taatunggal at dagandat nga agaram kanyak. Katkalpasan ti sumagmamano nga aldaw apo masyarda. Di damot patuluyan nun. Adda nga tadida na gustuhan kanyak. Mas daawak mo't nga rodanak ko. Gamnimot manang mo alyo na ti kanayon asumangsango kadakwada. No kasjay nga awan ka dito'y balay. Nanang, No siyak amaysa. No pagpilyon nak no asino ti magusto ak aparaken ka. Ni Ramil kuma. Nasingput day di abaro. Ay na, nanang. Nasingpat lang iti damo dagita. Ngaminto nagbaybayag rumwaran ti punong augalida. Apay ay nga sugsugsugan yun iti na nga makiasawa. Ay naanak ko, ibagbagak laeng mo't ti mapalpaliiw ko kadagiti sumarsarong kar dito'y adim. ay nananang no siyak awan magusto kadakwada. Ni Andy madlaw amam martek. Agat arak no kasya sumarungkar. Nila kay mandumit laklakayanan. Saanen ama kaputot. Kat ni Ramil nga nasingput day di abaro. Awan makunakken kwa na. Aho! Haan nga mapagtalkanday dyan, nanang. Madlaw nga damat pa na gusto na kanyak. Ha? Mangkita ka lang nga iti sabali. Kan may sa ubing kapay mat din na. Ang kangaganat nga makiasawa.
Ay kat bay ano kayat nanti makiasawa. Awan mo dakas na anak ko. Basta pilyon na anaimbag ti pakiasawaan na. Basta jak kayat nga una anak, Tina. Pauna anak pa'y nga makiasawa, santo si ka. Ni, kunak no asino ti masabat ko. Da kayo umot gayam tatamando. Nagkapuan nyo. Ay napanak man limatang ni Tersina ni Antim Alita. Damag ko kat adan boyfriend mo. Sayang, panasag kumapay lang nga ipalapal to'y ayat ko ka. Ang mukunan ni Manang mo Alyona nga adda ka no boyfriend mo. Ha? Okay lang matit day. Sumapulak lang ay ti sabali apa kay karyan ti ayat ka. Ni Manang Leona, diyo ka di kayat, tata? Ay sanag, mangkita aklangan iti sa balay. Loko na niya kamsat mo. Basta din nakanukit din, kat saan mo't nga iso ti kursunadak. Makapaisip na niya kamsat mo, Tina. Jak kursunada ti style na niya kamsat mo. Amom Tina, damag ko dadadaulan na kanimanang mo kadagitagar-arum kan ka. Nakadamagan nyo, ante? Ni Andy di tamyanan. Ibagbaga ka no ni manang mo asadot kang agdigos. Kanagat ang late ka kanaw. Anya? Ay, una yun ni Manang. Nakababain matikas na nga ibagbaga na may papankan niya. Ay na, si Kantupay ti pagsasaritaan nagiti babaros dito tersinak. Nukas di nga agraranada ditoy. Gapo iti ibagbaga di kabsap mo kadakwada. Sumat lagayam nga awanin ti mang sarsarungkar kanya. Umapal siguro ni manang mo tabumakitan na balasang. Nga mawampay uray may sang agaram kang kwana. Unangam saan kumamat arumbang adadaulan na kadagiti tattao, anti. Takababa inti kasding ibagbagana. Ay, iwang nga raw dabalasang kaw. Kabsat nakapay mga raw. Tina, adamadmadlaw ko kanya Anya day tama ng... Manual dawan nga hanak nga kasasao. Apay, anyat basol ko kanyam. Apay matakas di nga iti bagbagam kadagiti agar-aram kanyak manang. Daddadaulin nakmat gayam kadakwada. Ni, anya ko matadta? No talaga matla nga sincere na gijay nga lalaki. Ura niya timang mangagda kontra kanyam. Handa nga ikaskaso. Iso nga sinsinan ti panagaram da gijay kanyam. Manang... Amo ka? Ada matrek nam ka ni Ramel. Nga mawanan. Mga sawa ka nun iti mabiit. Ha? Masurunak matitida dyan nga Ramel. Nang sirpatkit din iti sabali. Hangag pampanunot. Hana nga mo tagpili iti babae nga asawa na. Ha? Napempen. Tasak matla ang angam dayjay. Nay, apa yun, Tina? Kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Adda ka di manen sa nga ilaym. Nabayag muten nga awan sumarsarungkar kadagijay agar-aram kun ka. Kasano asarungkaran dakdagijay? Kat padpadaksen nakmat ngamin ni Manang kadakwada. Asino pa'y ngay timayat kanyak ita? Apay nga ro, kasta unay apa nagdalos mo dito'y balay. Kinapudno na nanang. Adda sumarungkar dito'y balay. Boyfriend ko, may sa foreigner. Anya, no kasta, adda nobyom, kat foreigner pa'y. Wan nanang. Amo ka din ni Manang mo dayta. Saan nanang? Jak imbagbaga. Makigtutulatan no makita na sumarungkar dito'y balay. Ni, nanang. Asino dyan sa nga ili tayo? Foreigner samat na dyan. Ay na, imbag ta simbangpot kan Luna. Umay ka, tayam amo na takano ni ading mo iti boyfriend na a foreigner. Boyfriend? No kasta? Boyfriend na dyan, nanang? Wen, ala umay kan, takasangsangpot mo't laeng tinobyo na. Nagsinnaruno kayo la asimbangpot. Ay, agora kayo. Agpraktisak pa imot nga ag-Ingles
Hangko nga amo ti agsaw iti Ingles. Amo yung jak amo deta. Kat oray karabaw English ditan Day nga rod ti problema. Ore karabaw Ingles hangko nga amo. Yes, urno lang ti amo nga isungsungbat. Willie, honey, they are my family. My nanang Lourdes or my mother. And my manang Leona or my sister. Oh, nice meeting you, Nanang and Manang. Welcome to our home, Willie. Oh, thank you. I hope we get along well. Right, Leona? Ye. Ay, panawan kayo pa ta. Ay, nakagluto iti pagsasanguan tayo. What did you say? Yes. Ay, Tina, i-translate mo man ti ibagak. Ibagak mahang kung nga mo tag-Ingles. Ay, mabisin ako na nang. Iumayandak man iti kanak itula ko ti balay. Anya, apay anya ayati kukuom dito anak ko. Itay pay lang ay ayabanda ka amangan. Di kamot imay simango. Nagbayag tumat nga pumanaw dati na iya kusina. Hanak nga makapangan ijay ta baka kasarita nak jay foreigner. Anya nga iti isungsungbat ko. Ang kung aron nga mauawatan ti English. Karkaron no foreigner ti agsao. Ang nga mauawatan. Kanjak pa amo ti agsao iti English. Nakapanaw dan. Napanimpasyar ni ading mo jay nubyo na. Ingka mga nun. Ay, gusto nga rod. Ay, mabisi na nga talagan. Itay pa lang nga agsarsaraaw dato tiyan ko. Leona? Ay sus, umasidig man ng kanyak data nga foreigner. Ay, likak lang nga rodin. Umasidig pa lang. Anyat ibaga na nga taya. Wano, crush na kit di. We're having breakfast. Wanna join us? Yes. Ay, no. Oh, why? Ni, nakariing ka mat kaya man manang. Ala, agtugaw kan tagsasangot tayo amangan. Sapay ka na yun nakabirbirukan ni Will tunggal panangan. Di kamot ngamin makisangsango kada kami. Anak pa nga mabisin. Umuna kayon nga mangan. Nagwapo jay boyfriend ni Tina. Kan madlaw nga baknang. Ay, imbag pa iti kabsat ko. Nakabingwit iti foreigner. Siyak sa mati korso na da jay boyfriend na. Kanayon nga umasidig kanyak. Ay, mayat kumano upayak da jay nga foreigner. Imposible nga han nga ma-turn up kan ni Tina. No ibagak nga lalaki ro ti kabsat ko. Kasano nga mapadakas ko? Kat hangkumat nga mo ti agsaw iti Ingles. Tina, aginggat ka ano yung agyang kayo ito'y balay iti nubyom. Makalawas pa'y manang, apay ka di. Apay, talaga nga sigurado kan kanya na. Nagwapo mat. Anak ka nga tanga isukat. Kanhang kayo nga agbagay. Nagtaar ngamin nga perme. Adun to pa'y timang ibagbagang agbagay kami kanumanang. Kon ko nadala ang mata. Ayun manang, plano min ti agkasarkin ni Willie. Ha? Ni, di matimbagak nga pa una anak pa'y. Awan mat nga rod nubyo manang, kasano apaunaan ka ngay? Kan kaanon to pa'y ngay? Kat dumtang tulad ta ha? Basta ang kukayat nga umuna ka nga makiasawa ha? Pauna anak pa'y ko na. Tina, halay. Ni, aday tamanan. Sige, rumuara kon. Inakagistan pa, store. Di mo kano kayat nga agkasarti kabsat mo Leona. Insulto mat ngamin tararamidan na. Kunak mat ngamin nga pauna anak pa'y. Kasano nga rod apaunaan na ka, kat awan mo't nubyom. Awan mo't umay agarom ken ka. Diyak amo adag ita nga lalaki. Di damat makarek na. Manang Leona. Ni, aday tamanan. Ay na, umaymanan makisaon. Hangkwa mo isungsungbat ko. Palubosam ngamin idan nga agkasar.
Tapno makapanaw dan dito'y balay. Tapno awanan ti pagbutbut ngam akasarita iti Ingles. Sige, sige. Wanan na nang. Pagkasaran tayo isudan. Manang, nalpasan ti kasarmi kini Willie. Kat agyang manakta na aklon mo matlaangan abayaw. Ay, anya nga rod ngay. Ay, ayatamat ngami nga ko nam. Awan mabalin ko Ay, pasensya ka matan akan niya, Tena. Kinapod no na, nagsakit tinakom ko kan ka idi. Idi na amwak dagiti imbagbagam ka dagiti agdat-daton kanyak manang. Ngamjak tinarakan day sakit tinakam. Inwaksik matla dagos. Ay, thank you nga rod Aklo nakmat. Apalan ka nga tani bumakatakon ngam awan man lang mati uray may sa nga mailawan kanyak nga agaram. Ngam ka, nagado ti agar-aram kanyam. Kat nakabiro ka pa yan iti foreigner. Iso nga sorry no anya man tinang nangag mo kanyak idi. Promise, agbalbaliwakon. Awanan ito'y Pilipinas dati na, nanang. Wan nga rod makaipakawa mo ti kaawanan ni Tina dito'y balay. Kumusta dangatan ijay abroad? Nasaya at kanumat, nanang. Kalkalpas mi nga nag-video call kay ni Tina. Sapsapulan na katagtay nga marimwar kayo ngamin. Kasta aya? Ibagbagak nga ron nga ibiro kan nakitipurin na rijay. Anya? Ada ka no irito na kanyak ngam nagpukaw kit din dyan signal. Iso nga naputadan ati pa nagsaume. Urorayak nga rod. Baka umawag manan. Hello, Tena. Anya ngay. Ada na sa pulam nga mabalin mo nga irito kanyak. Naputad mat ngamin ti panagsarita ta itay manang. Adda ati maireto ken ka ditoy. Agbirbiro kano iti asawaan na. Kati kayat na, kasmetla kano kanyak a Pilipina. Aya, sige siya kun. Ibagam nga araman nak. Sigurado ka? Ang mga nudi mo kayat, lumakay ngaminin. Uray lumakay itan basta foreigner. Sige nga Rod, taibagak to iti katugang abalo. Ha? Katugangam? Apay, awan sa balen. Nasingpot ti katugangak manang. Aho? Kas ano datangay? Alangan nga awagan nak to iti mame. Aho? Uraw awan mat Kuturay manang tulata at iawag ko kanya. Aywan niya. Sige man nga rod. Kano nga agawit kayo ngay, tay kuyog yu data nga foreigner. Inton umay atawin manang. Ngam, hanyo nga ibagbaga ito'y lugar tayo nga katugang am ti iritom kanyak niya. Tani, kabablain! Nay, bagong gupit ka matlyo na anak ko. Kun impasimpampay day tanasamak akiday mo. Una nang tani, iti mabiit kat sumang patanti iritrito ni tina kanyak nga foreigner nga katugangan na. Ay talaga nga agawid ditoy. Uwan, katsak lang ti gagaraan na. Iso nga umaid toy. Ay, ni Tina ti umawag. Hello, Tina. Manang, saan kami ang matuloy nga agawid? Ha? Ni, apay nga Sapay nagdalusa ko ni ito'y balay. Awanan manang. Natayon ti katugangak nga iritreto ken ka. Naatake. Anya? Apay ngay? Diamok makaasawa akon. Nang namnamak pay met iti husto ngam napaaya. Ngam inaklon ko latan ti gasat ko. Talaga siguro agasat ko ti saan ama asawaan. Alakastan ti gayem mo, Leona. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti Tunggal Maysa. Manang Biyanan!
Hello gagayam, naimbag nga oras yumanan. Kumusta kayo? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Osepa sa naapod no anagan, tintay idrama. Ngam sakbay na dadagitag damdamag no kukwak nga no dagitay account nga gre-re-upload. Kadagiti videos tayo. Saan gagayam? Dagitag taktakaw iti videos. Iti pagrigrigatan ti sabali, pagnamnam ayan dametan. Kastoy man ti kunani Kabsat Osepa. Dear manang biyanang, aminak nga iti kalabas na uyawak. Kat gapoy ti dayta nga ugalik, adu ti mang babalaw kanyak. Puli mi nga min ti gwapo ken napintas. Iso ano adalabasit makitak, uyawak adagos. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Nanang, rumuarak mampay. Adda papanak. Papanap, maluman. Adda ngamin agaw awis iti dinner. Pagustuak man. Taapag isaw. Ano mabisinak. Anya? Nay Junior, asino ngay dayta? Tay may nga crush kanyak iti pagadalan nanang. Anya? Ay, kita ata ang mga nupikutin da ka. Uray ka sa nuti pa ng pikot da kanyak. Di dagbaligi. Nang runa no saan anapintas. Kahit kasta mo na rumwar, saan ka nga agsukat? Saanin Uray tagwapo aklat ta. Sa bagay mo kay anak ko. Oray saan ka ngagdiramaos? Gwapo ka lata. Puli tayo nga may tinapipintas kan natataar. Takasanaw, napintasak. Kan nataar mait ni tatangyaw. Ay, sino pa'y kumanga iti imalaan yaw? No saan ada kami iti amayaw? Dadayaw ti katairan ken kapintasan a pamilya dito'y lugar tayaw, anak ko. Nanang, umadanin ti panagdebok. Kasanungay, aghanda tayo. Ay ko siyempre, anak ko, mabali na yamot asaan. Awan kwarta tayo mo, nanang. Ay, urayawan kwarta, basta adabagas ken maparte. Partsinta yun to tay baka ni tatangyaw. Ha? Baka na ayaday jay. Kat impatarakan dan sa lakan kwa na. Baka nanday jay, tanabayag mutin at tartarak dun na. Naimbag no kaya na? Di uray man di na kayat, awan maaramidan na. Di tayo bagbaka apartsin tayo. Uray tawan dito ni tatangyaw. Napan nagkarpintero iti lugar na kasinsin na. Kat, alangan asaan na dumaray ni tatang iti dibok, nanang? Ay, kontrabidan to mula ang day jay. Iso bay amon. Di tayon awisan day amayaw. Hilaw, usipa. Apay nga imbawag ka. Lakay, nagswildukan. Saan pa ya? Ito na sa badumaden Agbali ka man pa'y kung niinsan mo. Ta ipawit mo itamot laan. Kasapulan nga mindagiti anak mo ti kwarta. Pangusarandaya. Kapabain. Bali ak abalay. Ada importante agatangan da ije pagadalan da. Agpawit ka, tanay. Awan pakutangak dito ilakay. Ay, Sige, agbalikan akta ipawit mo. Tanay, maibusan tilud ka. Ala, bye. Mari Ariam, umay kanto inton bigat ije balay taagdibo je buridak nga anak ko. Lay, nagbiit ti panawin anya maray. Kaano lay di ubing ni Diana? Itabalasangan na talaga. Wen, maray. Agparti kami iti baka. Isu nga umay kantawan. Ay, kuwan maray. Umay kaminto kadalakay, kanda kita pukume. Ay, adadag iti babasit nga apo ko, maray. Anya babasit. Dagiti ka di ubing nga pukaw, ti kayat masawan, maray. Nay, daya mo dakil nga apo ko, mari Ariang. Kat nagpapandig na mo amay. Ay, saan lang nga rudi na di makil dya inauna nga anak yaw. Saan nakiasawa pa ila itipada na mo abasait ayawanon Talaga ababasit amin ng dagiti anak da.
Ay, sige. Mapanak pa'y mariwain. Di ka kuma mo-off-offen itimbagak mare. Saan ko nga uy-uyawin, dagiti apukom. Wine, ibagbagak laang, maray. Kat, mapan kayo dita balay da nana Josepa inton bigat nanang? Saanan? Excited akpay kumamapan mangbuya iti panagdibo di anak na. Gamkas jay mga mintimbaga na dismayaak. Ay, nakauy-uyaw nga ruday jay anana Josepa. Kaputa na pintas ken guwapo nila kay na. Paglastugnan. Ay, awan nga rod Ayos laeng kuma or agpalpalastog basta saan kumamit nga aguy-uyaw. Tama ka pasakit mo titirik na tikas jay nga aramiden na. Uwin nga rud nanang. Ay na, iso ano da duman, no adda okasyon dita balay da. Jak mapmapan, tanagalas mo ti ugali na. Agin sa sayaat no iti sangwanam. Ngam iti ununag na, aguy-uyaw mo't gaya man. Nala. Si kalatan ti mapan iti balayda no kaya mau. Tapnawan maibagbagada anak ko. Masadutak nanang. Nakalaslas tugtumot la jagpas ken. Awan ganas no kasyay. Nanang, apay nga pinartiyo jay baka atarakan ni tatang? Awan nga rod maparte iti panagdibaw ti kabsat mau. Isu aday jayan ti pinaparte. Unay kay mutan. Imbis pagkasarak to jay. Ay na, guwapo ka, anak ko. Daw ti agusto ken ka babae. Pilyem to tay baknang a babae. Ta isunto ti mangikasar ken ka. Iso ti aggastaos para iti kasaryaw. Maminsan lang agdibo ti babae, anak ko. Ken tapno mapadasan mo jay adem ti bongga adibo. Siyempre kita nakapimpintas jay adim anak kagaon. Kasla artista. Nay, agpagatang kay man nga rod iti arak. Rugyan min ti agsyat. Di pala nang rugrugi ti programa, agbarbartek kayon. Lipasin nyo pa imot ati programa. Ke, basi-basitin mo ti agtagay Saan mi agulpian, nanang? Anya mo tikas tang aramid mo, Josepa. Ay, apay ngay pinapartim jay baka. Wan, tapi nagdibok jay anak mo. Baka mayaday jay. Amom pinatarakin dala kanyak. Kahit imposible nga iti kabayag mo na mga aywan iti dajay awan bingay mo. Agudwa kayo mo iti akin kukwa Ay, nakasano nga gudwa kami ngay. Ket tang-tangdanan na nga raw da mangipas-pastor iti dajay. Ne, tang-tangdanan na kagayam, ngumapay ngay. Di mo mo't irimit kanyak, titangdan mo. Naglaing kan ngay no alam amin na pagbanugak Josepa. Ha? Gastador ka nga ben. Ay, apaw kasano day tuyin ngay. Anyat pagbayad mo iti dayjay ngay. Hey, hulugam Sa nabalay, tapara mo iti anak mo dayjay. Nagpasken kayo ajak amaw. Di mo man lang pakaamu kanya may. Kasla sa anak akamang ti pamilya tayo iti kastangar aramidam. Ala, di kan agungay tlakay. Relax. Madiskitaran ti kwarta. Sigurado nga men, adi mo kanunungan ti bongga apaskan. Iso nga inlimod me ti amin ken ka. Suray, wine. Ay na, apaw jak amukin ka. Di kag pampanunot abak-baketan. Apay anak kami suot ka asimang patmilyaw. Papabayadan da, di patarakin da baka kanyak. Anya? Ay, kahit Kahit nga, bayada ma, tas sikatin ang papartay. Ya, pangalaak ngay iti pagbayad kaw. Awan mo kwartak, awan mo trabaho. Si kamay ti agsuswil daw. Masapul abayadak dayjay tagong unget yakin kukwa. Isukag sardeng paila dagiti anak ta nga agiskwila. Ala, awan problema iti dayta. Di uray sanda nga agiskwila, mabalin may. Ituloy dan tumil ati agadal, linton makabayadak iti utang ko. Uray sanin nga agadal dagiti anak ta. Tagwapo ken napintas dagiti anak ta. Adunto ti agusto kadakwada abaknang. Dagitin to asawa dati mangbiag kadakwada lakay.
Ti lalaw-law at babakbakitan. No siya? Okay lang oray siya agiskwila, tatang. Makapasadot mo lang. Uray siyak tatang. Maawatak no pagsardengan dak pay laeng. Sumursuro taklatan na iti pagayatan nyo kaninanang. Ay, sana balay tagtuloy kayong tumilaang. Itala asimistre ngagsardeng kayo. Tanay, masapol ang bayadak di baka ngayon patarakan da kanyak. Ay, pasensya kayo na tatang. Naparti di tarakan nyo, idi kasangay ko. Di umangamin impakam mo kanyak. Tapno nagdiskitarak ko maiti sa bali na partay. Diyak amuak kaninanang. Isumot tinagdesisyon iti dayjay tatang. Alas sa napalay, nalpasan. Tinapatag, naragsak ka, anagdibaw, anak kaw. Launay tatang. Ngamin, adu ti dimmar ay idi kasangay ko. Idila na pasamak ti kasjay. Nanausipa, nagpintas diya na, iyaw di nagdibaw. Kasla mo agkasaran iti kasya lang ana. Ay, uray saan nga agpustura ti anak kaw, talaga ana pintas, rikaw. Natural ti pintas na. Uray kaririing ng tupay ka napintas. Sana kas iti daduma dita, nga uray kasano, ti pa nag-make up da, naalas dalata. Ah, Kita jay anak ko alalaki. Nakatatar. Nagado ti agusto ken kwa na, ngam di nalaikan ka no. ay, no dala ko mapanakaikaray ka, arma ni Diana. Agraraman ka mo, rikaw. Ah, Ha? Apay, ba nang kaaya? Bak nang laan ti maikaray nga agaram ken ni Diana. Ta artistahin ti pintas na. Naawatam. Apay nga ta. Ano adda ak ijay ili? Adda pay tay makitkitak. Nagababalang nga rudan ti agong na timangad paylaang. Ay! Anay ikaw. Apay apinitik mo tingiwat ka. Nakawi-uyaw ka babakitan. Da, Nasayat ayat ikastakan aramidam. Bakitan ka, adyag nakam. kadagpay sumutibag bagak. Mais-istresak nga raw na makakitkita ak iti kakasjay ak klase ti tataaw na imbaglakit din tanapintasak. Kan, guwapo ka mahit lakay. Isuan na pintas, kan guwapo dagitan nagta. Agyaman ka kiday tanaparaburam ka itinapintas alanga. Saan kat akasta nga aguy-uyaw ka? Ay, maditi kasta nga aramid, ma'am. Diya mo aguy-uyaw. Na. Ibagbagaklaan mo ti agpaisaw makikita. Kasla ko Mari Ariang, kandagijay anak na. Ay apaw, agkakaingas da amin. Uray ka sa nupiman, ti panagpapintas da, hanggang isulat tamo ti rup-rupa da. Di ka man aguy-uyaw. Tasaan anasaya ti kasta. Tano uyawam ti may sa ataaw. Kasla inuyaw mo metin ti Diyos anang parswakan kwa na. Na, saan mo ta? Sana pa naguyaw ti kasta, lakay. Prangka ak lang amin ngagsasaw. Makamu ka. Sapay ko ma, tawan to ti pakakarmam iti kasta nga raramidam. Mari usipa, umay kayon to di tabalay tagluto kami iti pagsasangwan tayaw. Apay, anyat okasyon, Maray. Naggraduar nga minan ni Selly nga anak ko, Mare. Silibraran mi man ti pa nagturpos nan. Ay, nakalpas gaya man jay anak mo. Ay, uwan na. Rumbang laang makaturpos. Tapno, adamot pagkarit nata. Kurang itila nga jay anak mo. Ha? Tano dagitay anak ko ay uray sandan nga giskwila, Maray. Ta sigurado mo laabak nang to ti pakiasawaan da. Ay, no kasta. Nagsardengdan nga agiskwila, Maray. Nuwain, pinagsardeng miidan. Ay saan na balik? Tagwapo kun nabintas da. Sigurado bak nang to ti maasawa da. Diana, Junior, aginroll kaya no umay asimistre, tagdiskitarak pay laang iti paginroll yaw. Ay, Jack agiskwilan tatang. Ni Diana ano agtuloy pay.
Manjak mo dun. Masaduta ko nga giskwela. Apay nga ay. Sayang, tinarugyan niyaw. Mga asawa akong tatang. Negosyante di asawa. Isa saanin na masapol nga agadalak. Ure siyak tatang. At dabak ng anobyo. Ingka rin ang ipaay na amin nakasapulak. Iso nga uray siya ako nagiskwela. Ay, agadal kayo pa'y Saka ito mga asawa kan makiasawa. Mandya akong tatang. Masaduta nga ron. Ag negosyo kami langan itinubyak. Ure siyak tatang. Masadutak mo dun. Taga-ano nga'y tinubiam, Junior? Taga-kabangi-bangaili, nanang. Sika nga'y Diana. Tagaan daw tinubiam. Taga Isabela nanang. Naidistino lang ija ili. Iso nga da ditoy. Saan kayo aparitan ang makiayan-ayat? Basta bak ng tipilyin yaw. Tani, awanada liyaw. No siya, 100% abak ng ni girlie. Taado tinegosyo na ijisentro, nanang. Tulungak to ang mangi-manage ka dagajay. Ay kayam amom to nga rod at tinubiam, Junior. Ipasyar munto dito'y balay. Uy, nanang, inton adawayana. Tinubium nga'y Diana, ba nang mulaan? Nagadulugan na. Aya! Ibagam to mamay amang ibingay itilugan na, anak ko. Ay na, makilugan kayon tulatan itilugan may nanang. Di umalamot ag maneho. Unan niya. Ala, makiluglugan kami itong arudan, anak ko. Apay, di kay pa agkasar itinubyaw, Diana. Saan nanday ta kasar-kasar tatang? Tinapatag, ang gininayat kami itinobyo. Ipasyar mo to dito'y balay tinubyaw, ta kaya't ko ang makasarita. Dumteng to day ta ka nito. Saan pa'y lang ay ta? Sika ngay, Junior. Kaano nga yam amom tinubyam? Kaano nga kasar kayaw? Into na dawaya na, tatang. Makumikom ngamin at talaga itinegosyo na ita. Sana hindi ta kasar-kasar. Ay na. Nagpintasin da ito'y arilaw, anak ko. Naumaakon day tananang, iso ako kwayon. Dahiti pa ni shoulder bag kan wallet. Ay na. Kaslabag mo ti yayamanin da ito'y kanto'y wallet, anak ko. Ay, nanginadagita nanang. Ginatang tinubyo. Aya, anyat serbina nga agwalit ak no awam mo ikarga ka, anak ko. Kat ikan kayo Adoy, 2,000. Ikargayo di tawalit yo. Ay na. Nagsaya atin, anak ko. Ay, talaga abak ng jaynobium, Ikan nakagayam iti kwartam. Linawas nga ikan nakitikwartak nanang. Apay ngaya di mo mulay pasyaran dito'y balay, anak ko. Ay na, makumikom. Nalala, sana bale. Ay, pasyar mo to, no, mawayaan, iti trabaho na. Anya trabaho na, ay, anak ko. Inhenyero, nanang. Ay na, nagsaya atin. Adan to inhinyero amanugang ko. Nanang, kadwak tinubyak. Ni girlie. Girlie, iso ni nanang ko. Hello, nanang. Kumusta kayo? Padak mo't abakit to'y nobya ni Junior. Nanang, sumungbat kayo Sige. Sumrek kayo. Apay ngay, bakit mo't jay nobyam, anak ko? Bakit sapay ngam iti siya ka? Praktikal tibiyag itan. Uray atabak nang mahit. Iso na lang ta, di mi mabalintag kasar. Tasaan ana-anal ti kasar da iti asawa na. Nabayag ngamin na nagsiina da. Anya, kahit kasanaw na agsinubyan da. Saan? Tada sa bali a pamilya di asawa na. Iso din to mapasamak da itananang. Agpada kami gayam iti sitwasyon ka ni Manong Junior, nanang.
Tauray tinubyok, di nak mabalin nga ikasar. Takabit naklaang. Anya! Kabait! Abay ngay! Ay, madia anak ko! Kababain ti kasta! Anya lat sawon ti taon nga eh! Kadi ibagbaga ngamin nga da asawa tinubyok ha. Ibagayo abaro. Ah, Sige tagdigos akon. Agkita kami ti boyfriend ko ita. Ayan dagiti anak ta. Papaingay nga itala nga imbagam day ta kanya, usipa. Isumutla di na mabalintag kasara. Tada magayam asawa dagiti karelasyon da. ay, relax. Ah. Relax ka Ay, na. nila kay. Di ka unay agong ungay. Sa dabalay, tanapintas ti biyagda. Adaw ti kwartada. Mangmang tiddapay, nudaduma. Ay di mo konsensyan dararamidin dagiti anak mo. Ang mga numaisagmak da. Anya! Anya kuma, ti ba kay sagmakan dangay? Awan, lakay. Nanang. Ala, apay akas ta tilang nga masimangbut anak ko. Nagadaw ti kamo ti rupam. Impabugbog nak ni Gerlay. Ha? Hapay! Natiliwon na nga na nag-checks. Impabugbog nak mo tayo. Sininaanak pa yun. Anya! Nanang. Ay sos, apay tarupam anak ko. Nagadaw ti karamot na. Linuguban nagtasawa tinubyok. Anya! Apay, natiliwan na kayaw. Uy, nanang. Nasanputan na kami ti dagos na. Linuguban nakmatan. Nagsakit ti bagbagi. Ay sos, anya daytan ngay nga itsuraem anak ko. Ay kaasi kamay. Kasano daytoyen lakay. Masikog meten ni Diana. Kat sinaan kanon tinobyo na. Kani Junior, ado kano tinautang na iti ex na. Singsingiran day bakit nga ex na. Ay day tanti bagbagakan ka, usipa. Di kan tumang nga nagpampanunot. Makitam ti bunga ti aramid mo. Imbis nga men nga anawaam dagiti anak mo. Saan? Ta pinanuynuyam ida. Ay, huwin nga raw lakay. Agbabawi ak. Agbabawi ka agam naladawon ti amin. Agam lakay, tulungan ta dagiti anak ta. Kaasi damay lakay. Ay, makamuka mang resort iti dayta parikot. Sulwam asulbaran dayta. Tabak-bakitan ka ngamin nga wam manaknakem na. Agtrabaho ka, tapno adda pang suportam kadagiti anak mo. Inanusak ti naglabandera iti karubami tapno at pangalaak iti kwartak. Tadinak meten ikan tasawak iti sweldo na. Masyanak ngamin kadagiti anak ko, iso atultulungak ida. Ngam kaasi na adameten trabaho ti lalaki nga anak ko, kat nakiasawa meten ni Diana. Dakkel meten ti apukok kat naragsakak, tanakatumpong iti nasing patalalaki ti anak ko. Ala, agpatinggaditan, dahito akapadasak. Tigayem mo, o sepa. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day ta apakasaritaan, ti may sagayam, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kan drama, tigayam yo Jenna Almoite. Kat di yo kumalipatan tag-like kan subscribe dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada kayo amin. Manang Biyanan! Hello, daytoy manen ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ti surat nga intay basa kanin drama ita. Kat nagapo kani pagayam tayo naglingad itinaga nagrasya. Ngamsakbay na. Hello pa'y kadadali Viernes di tatayog Pangasinan.
ni Ruel Losada, kan ni Sally Losada, kan dagitan nakdadalok, Justin kan King Ruel. Ni Precious May di mailig, ala Calixto di Takawayan City, Isabela, kan ni Violi Kiwas. Kastoy man, ti kuna ni Pagayam Gracia. Dear manang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka. Kadagiti talong anak ko, ada pagpaboritok. No asino tay kanayo namang tad kanya kiti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano. Kat iso ti kayat ko may drama ita. Taamok nga daada lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang, adto ti kwartayong, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayong. Ay na. Ay, agyaman aklulit anak ka. Ay na, kayat ka anak ka. I love you. Igatang yu ti vitamins yu day ta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa kasapulan nyo dito'y balay. Uy, nanak ka. Ay, agyaman ka. Tada kayo kinimanong mo atunyaw amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong ka da kayo. Aywan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurme ano anyat lutuan nyo nanang. Sigay, suman latan anak ka. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumre kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Aywan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminang kahit. Doari baw tinted na. Ay, gaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman anak ka. Talagaan na nakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol yo, Kahit da kami matla tinamnamain nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngamjay inauna akabsat yung ay. Awan pa'y maitultulong na kanyak may. Di yun panunuto ni Manong. Tama-stress kayo tumanan. Ay, wun nga raw. Ni Manong yu asimut ti paka-is-stressak ijay balay. Anya nga tatiluto kasi daan tayo, nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti sidaam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Intik outan da kumamot na, Sumapol ka iti trabaho. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa nga rutiks di kumparik, nanang. Awan pa'y trabaho, medyo kalsada. No awan agpatrabaho iti kalsada, awanon ti pangalam iti kwartam. Nan, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay di star. Ay, dumawat ka iti kwarta, imbes asya kumatikam. Awang nga raw kwarta, may. Intun adda kwartak asa kay tikan. Manumutlat itad mo kanya. Limagasaw. Kanya nga raw may kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan, dagijay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya ngay, o mo na iturpos ka, jak pa'y nailatpas dahil skaw. Wuna, tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga rod, no nakapoy ti utek ka, Basol nyo, Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas, hindi si Kugda. Ay, agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday.
Uri ka sa no, mati pa nagripasok, edi ka di mawawatan, nagitiliksyon ka. Sadok kakitday nga giskwela. Aw. Ang talnakan, tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, Simo. Ha? Kaya ko ata duminay. Kaano ngay? Intun bigat, Simo. Kabarbaro a kontrata ti anak ko day jay. Ay, kawan na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutwag iti babawlan me, ha? Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Ah! Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! Bang! Tangiwat mo man si Kasimaw. Ah. Kas kala maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho kaon. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manan. Kanyang rog ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, may. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Dagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin nukas talat ka basay. Nanang, may. Ano sa nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko ako ratayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan atao dito'y lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Ita man nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, unay kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diakas ta? Mga sawa kang aminon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot kun ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslas danda mga anakay. Kakarooro pa kay met na kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basik. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh. Isumati ko na dagiti tataw. Ay agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karuprupam. Sana siya. Anya? Simo. Gusto daytan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw tata. Una tanay, sumipngit kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa ha? Kababay, Mike. Ay, pasensya kayong tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madiari na. Apay, Simo. Ninang ko ha? Kanayon na kapabay nanay. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niyag sao? Kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay ngay. Ang mga ano da basol mo. Awan. Hindi, amo ka pang kurkuranti na kanya ke ti kawan ti ada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Kinabudno na italang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. Kat saan kamot nga inom iti nakaro. Wala tata. Italang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat. Dalang iti bagbaga ni inang.
Kas naman sir-sir balay, may. Ala, Uston. Basta sing-singpet ka. Ipakita melatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagar arapit iti may kaniwas, wan simaw. Ay? Kas langay ako pa ikidin tiya gribil, day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatada. Masaok lang kiday. Saan? Diya makidi maramay. Ana? Ay, ana? Damagat? Anya day ta si mo. Danubya, ma'am. Awan pay. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Ano sana ka ni Loida ken Rosa tinaarman na. Wan, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung makamo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na lang. Nagarama ko na takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Ah, nagaram ka? Dayjay pay mo't apada marigrigat. Anya ngay tipakan nakan ka. Apay nga minga iso timang pakangkanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Ha? Nagsasao ka? Kaslaad na pagkarit mo at trabaho. Kat pa extra ka lang, mag. Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga'y kasar ko niya na. Ay, saan ta kasar-kasar? Ha? Awan usar mga kasar. Madumati tarakin ko amanok. Apay masapol na baboy ken nung ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya, ha? Di ka lagbay. Tapag bainak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tay natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, sanang! Ah, Mangibabain lang tahandam nga kasar. nawan ti nakababain dita. Basta ikasar ko ni Ana. Manok ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, Lulit. Flight ko lang ang Dororaya. Ay, agpadatang nga ruda manong. Uray siya, kagabrodak mo. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, Lulit. Ay, huwag nga ruda. Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Hala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan niyaw, simaw, Ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Ado kami ngamin unay ijay balay. Apay nga may anagado kayo nga kakabsat, Ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni ijay balayaw. Mala. Nagipatader kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumang liplipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wan nanang, mabalin ayaw mo ta malipatan mi dayta. Wala nang.
Di kam tulumangan nga gipawit iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak kaw. Adaw ti maitultulong yu kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak kaw. Patpatgen kayo unay nga anak kaw. Ag-flight kami ni iti mabiit manong simo. Sikan ti makaamo kininanang ditoy Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na, day? Kababay, daw atak. Makatrabaho, mate. Nga ureawan na iturpos ka. Adaw ti pakipordiyaan di ta, day. Nalangaron, makaamo ka. Basta makaamukan kininanang Tas ikamot lat adda ditoy. Una, day. Awan pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam kakagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant kaka. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idi na panalawasan. Sa idi na minsan nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw kaka. Iso nga inak lamang restaurant ang. Nisumot la lumukluk magka. Ay kitama. Mga numasobram timangan iti adaw kaka. Ay na, kakaiso na nga da pagkatang itinaimas amakan kaka. Ay, malaksid no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kano nga enjoy ka mangan ngay? Inton mapukawan ti raman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay. Bigla mo ti panagluk magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka. Tanay, narigatan. Ay nakas itinakuna. Enjoy yung timangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit a pinabait. Sigurado magustuhan na dahi tayo. Ha? Adagas asaw. Anya ngay dahi, jay. Ay, ninsa mo nanang kaw. Ay, inakitain. Iyak to'y kayak ti batay. Saan kay payamatay, nanang? Tanay taray kay dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na. Una yan, tanapik taramit. Hindi pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatakiyaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kentunyo ka dada jabraud? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital nanang. Ay, sadya kaya bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak Gapo si sinaw yung kuidaskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawasming kanibaka dito balayo nanang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpawi dagiti kakabsa ko iti kwarta. Ikabil ko diti pita kayo Sana makuti day tao Idulin nyaw. Ta kwartayo la day tao Anta kwartami ka ni bagakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Kan makipurpurdiya kamay. So saan kami amaawanan iti kwarta. Da kami ti makamu iti kaninyaw. Sibo, Napay niya pagsangitan nyo aya. bakun ko siya lagabayin talaga. Gapo si
Kinawin ko kay day. Pakawalan ko ba? Wen, mapakawang kayo, tayo na kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Rene mo yung akide. Si Kang Gayam, di makasulong ka na kita. Wen, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka mamin di abroaday. Awang ko man nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Nisimo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakek, aging ga anak ko barak basit, manang biyanang. Katita, makapagnaakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Kad naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inauna nga anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwa na ide. Kat ti pagyamanak, nasingpet ni Simo, saan ang nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklata nga inana, iti likudan tinharamid ko kankwa na. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya. Saan ko apakaragsakan tinapasamakan ka Tipan nakaatakem. Ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta. Tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo nga ina, datayo ti silaw ti pagtaengan. Datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo. Iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo. Baknang man wenno pobre. Di adal man wenno saan. Nasingpat man wenno saan. Patas kumalatta ti panangipatag tayo kadakwada. Tanagtaod daket nga rod amen kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya, dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Naimbag nga orasyo, papagayam, kumusta kayo manan? Sapay lakuma, tanaragsakan, nasalunat kayo akanayon. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tisurat ngayon tayo basa ka ni drama itak at manipod ka ni pagayam tayo Agusto, sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na hello mampay kini Carl Jim, ni Belinda Ramos, kini Lea De Ocampo. Kastoy man ti surat ni Pagayam Gusto. Dear Manang Biyanang, manipod nagasawa kami iti asawak, sandan nga ginkinawatan iti inak. Kat sanda lang ag sinungbat, no di kat ag kinabil da pa yan, no daduma. Rugyak nga rudan, ti ag salaysay. Ibusan tayo na nakang ang rag-abuot na. Ate ako, tibuko, di mo pumutan. Anay. Ha, di ko na pawan ka balak. Oray ba katakaw sa anak pa'y laapaatiw. Siyak tayo nam. Siyak tinaibus tibuok na. Inibus na tibuok ko. Nag-ingpis lang arudan. Inadanan nga pinaingpis. Iso tinangirugi iti apa. Anya siya katnusika. Awan respetom kanyak akatughangam. Ha? Respetuan na yaman ti kas kanyam. Manaki apa kanto pa nga bakbakatan. Imbis nga nasaya ti iso room saan. Tas ikamati mga idadaulo iti apa.
Kita ang tinamayan na ititakyag ko anak ka. Oh, kinagat na. Kadamat na ito'y buhok ko alakay, Nagtalakay man. Awan, ti sana nagmasol ka na kayaw. Agpada kayo nga damasol na. Tagpada kay aman na kiyama. Ha? Hindi kayo ti dadaulot ya. Pwede ti lugar tiyaw. Agpada kay apapaanawa. Iso ati makunak kakastaw. Tingin yaw. Da kayo la makarisot iti problema yaw. Gapo iti kinachismo sayaw. Iso kasta. Kasano nga raw, pagmulta kato'y awanan bain nga asawam. Masapol amang tag iti pagpa-injeksyon kaw. Apay ko mamate pa-injection mo ngay? Kahit to'y kinagat mo pa-injeksyonak iti anti-rabies. Ay. Anya nga tati aramida kadag iti doan ti sunya. Ure kaso no aramida ka diya may da mabagbagan. Aga pa da milata. Ay, awan nga rod Isuda ti bida-bida iti apa diti lugar tayo. Agkatugangan da pa'y mga road. Si Mina kam lang arod iti pagtanganan. Misulat tamo ti aramid da. Ay, awan nga road. Ay. Adda na panunot ko apamuspusan kaanakan. Tapno makumikom ti asawam kantinam. Ha? Anya nga iti pamuspusan antay. Siyak ti presidente ti women's dito lugar tayo. Iso amang tedak man iti pakakumikuman da. Ha? Tapno awanan da agchichismes ka nagkikino to babae. Ay na, alam mga rod antay. Ay habaw, day tangaming ka ti paggapon ti ama. Agkikinuto na. Intong ko nagmamaritis dan. Intong ko, darom so ariray. Isumot ti pag-apaan da. Ay, huwag nga rod Iso aplan wak mananayim pagda ito'y kaanakan para kadagiti babae. Dahito'y nga ramidan tayo kat para matlaan ka na tayo. Nang runa kadagitiin na apadak nga awan panggadan na. Tapno damot uray basit nga ingkam tayo Kan tapno da pa kumikuman tayo. Mangibangon tayo iti basit a business. Kas kuma iti panagluto iti palaman. Wano saan naglako tayo iti bunlis nga ikan. Kanuan niya pa'y dita. Ay, may atak iti data. Pagkwartaan ko naman. Anya ngay, teramiden tayo ipag. Awan mo't kwarta tayo apagpunan. Pangalaan tayo nga iti kwarta. May remedyo day ta. Agsulisit tayo ay iti pagpunan tayo. Ay, narigat sa matipampanunutan niyo, Auntie Sonia. Narigat ti agsulisit tad nga panawan. Man o timang tad. Nag-adumat ti kirmat. Kusila pandakan to paano agsulisit kay ti kwarta. Ay na, di kagdanag. Mangala tayo iti permit ti barangay. Kansan tayo abastag dawat latan. At daramidan tayo tapno maawis dagiti tattawa mangtad iti tulong. Ha? Anya nga'y daramidan tayo, ante? Anya? Nagkaruling kayaw. Uwan lakay. Imbagak matan kanyam ti pakaramatan ti kwarta nga masulisit. Anya? Ay, guri ka man. Kinunalpasin ti Christmas. Kat anya ko ma, adamat purpose daramidan me. Project me kano nga women's. Imbes nga agdawat kami langan iti kwarta wano agsulisit. Kantaan me kano isuda. Anya? Sige, mapanakon kat ni. Rugyan me da kanta ka nagiti padak nga women's. Ay, sa bagay. Aw, magkididakis na. Maya magkidida dyan na panuno niyan tison niya pamuspusan. Ay, at danton pa ka kumikuman nagitis tambay babae. Nang runa dananang kanti asawa. Everybody! Iti tunggal aldaw sikati sapsapulan to'y matak. Wen puno asikalang tinak ay ayaten. May sama pa yung kanta, please. May sapa ka no, Auntie Sonia. Anya nga iti kantaan tayo. Anya nga iti kaya makanta baraw. Ay, kwaman, ay, sing-sing na yun. Ay, siyak! Siyak timang kanta! Kaalaak day ta kanta! Sige nga Rod, lalaingam, tahang ka nga mga ibabae, nanang. Da,
nakaado kay samot iti na or-aur. Antay. Wen ka anakan. Mayat gayam ti kasjay. Imbes nga agsulisit kami lang iti kwarta, kantaan may idatap no mainggan yuda. Maya man da dyan na panuno yun, tay. Aw mga agpaisun na kita kikinuto, iti tirsina. Inuray da na ng ganti asawa ka, saan da nga agap-apan? Wen na tamakumikumdan ama panagkankantay ti tunggal balay. Dagiti sigod nga aga-apa. Sang-sang kamay sada itan nga kuy-kuyog, ama pa nagkangkanta iti balay-balay. Weng nga rod. Ay barang agnanayo na ati kasta. Tapno awanan ti aga-apa. Itimplang ka iti kapay, Mariang. Amo na banog ka. Hanan gusto. Lukewarm water latan. Ay, talaga mo Manipod agkanta-kanta kayo. Lukewarm water lang, hindi nino ma'am. Ay, nakaano kayo samot iti nasulisit. Pangusaran nyo nga iti kwarta. Pagpunan may kano iti negosyo ti kwarta. Kas kumaitian niya ni Gusyaw. Agluto kami iti palaman. Kanag-aramid kami iti red wine. Kas kada bunlis nga bangus. Kasta! Nasursor yun sa amin ababalay dito ayan tayo. Saan pa'y? Ada pa'y lima nga balay. May kalima iti balay ta. Jay bye-bye, ket nalina. Day, aguray kayaw. Awan metlat mangilukat iti ridawan kakadwa. Sigay, may sapay akanta. Aguray kayaw. Awan samad tao. Ay, sus. Unngag paisaw. Nakapadlak mo tiri daw. Sayang ti busis tayo ang nagkanta. Awan magayam tao. Ay, nagluko matan. Sapay pinenpentas ko tinagkansyon. Sayang adya trimulo tayo. Anya nga iti may singasing yaw. Tapno man nayunan pa iti naurur tayo a kwarta kakadwa. Ay, siyak. Adda may singasing kaw. Agpasala tayo iti sumba dito'y barangay tayaw. At dagayim kaw nga agisursuro iti sumba iti ilay. Mabalin tayo nga ayaban ditaw, tao may mangisuraw. Kahit kasano nga iti bayad na. Mano ti bayad tayo iti gayim maw. Saan tayo abayadan? Taibagak nga ilibre na ti panangisuro na kada tayaw. Anya? Agpasumba tayaw. Kalpasan na, agbayad dagiti umay agsumpa. Di isupay ti maururmanan apag nayon iti koleksyon tayaw. Ayunan niya. Mabalain. Kan exercise tayo mutin Pagsayaatan ti salon at tayo dayta. Ay katun na. Mawagwag amin asaksakay. Tamailingot tayo amin ida. Anyat makunayaw kakadwa. No siya kamay sa, ay katpaspasurutak latan ti desisyon nyo. No okay kada kayo, okay mo din kanya. Sige, tata, buwanat. Ano. Kadyak masusurutan ti step yaw. Basta tuladem latan taday ti sangwanan, karpiyaw. Ay, ay na, uray saan ngagsusurutan. Basta mawagwag ti bagay. Tinapatag, agling at tayaw. Sige, banat! Sumala tayo amin. Sige, magsala tayo. Tayo supay, di pagbayad tayo. Tulong tayo kadagiti, wimain sa... Ay, sus, naudikan karpyaw. Paspasang basi tigaraw mo, Ay, sige. Ay, nagpartak ti step yaw. Gakbasurutan din. Basta kulagkit kayo lantan, Oran niya itan, tata. Kasto na, Ay, may gayam ti kastoy. Mawat-wati bagi. Maundat nagiti nagkurarat kan nalukot nga orat.
Ay, kutuan maunat amin ang nagkukot kaka. Uy! Ay, mayat gayam, tikas to yung exercise. Pagpaon na! Kadang iti nagkukutan nga urat. Nabilang amin na dagiti kwarta na uror tayo. Manungay amin, ipagsunya. Ibasa mo, balasang ka. Oh, dayto yan tigatad tinaurur tayo a kwarta. 32,645 pesos and 25 centavos. Nay, dakal mo gayam kakadwa. Mabalin tayo na rugyan na bangunan, ti business tayo. Ay, no siya kakat, oray, Jack makinayo nan iti bagbagayo nga business. Alaaklangan ti pan nakabingay ko, takasapulak ti kwarta. Nay, apay ngay akas taaryang. Nah, awam mo't saritaan na kasta aryang. Titulagan, kat kastoy. No ada. Basta man, Jack! Alaak ti pan nakabingay ko. Bilangan tayo no mano tayo amin. Sa tayo i-divide no mano tayo ng agpaiso. No kasta mo lang. Alaak mat nga rudan ati kwarta. Pagbibingayan tayo lang nga rudan tapno awan ti lugay. Nay, apay ngay, saan awan mo't saritaan tayo akasta. Ay, itay ti kwarta. Taa daw, tinagrigrigata. Uray la agalo-alon ti busis ko ang nagkankanta. Kun kasta unay ti kimbot ko, idi nagsalsala tayaw. Ita, diyo ita ti kwarta. Diyo ita, tinagbanugak. Laglagi pa niyaw. Libre ti gayem ko anang isuro iti sumba. Singirak ti tangdan ti gayem ko anang isuro iti sumba kada kayaw. Ita diyaw, ti bayad na. Amin tayaw, nagrigriga. Iso asinay. Tapno awanan tiriray, pagbibingayan tayo lang nga ti koleksyon. Nala, alaan yon ti pan nakabagiyaw. Tay tuloy mi ti business. Makaam mo kayaw, basta siya, alaag ti bingay ka. Uray siyak mata. Bingayan nyo nga perme Masapol nga eksakto nga gatad ti itadyo kanya. Apay, ngay tayo nalang tibingay, mau. May maya may laing, wag may sa kaya amin na mangibaw. Ape ayang nga isuro nak. Ni? Kat nalalengak mat ngam si ka gusto. Desisyon ko da itoy. Kat nagbanugak ti kwarta nga bingay ko. Malama ka mo kang ruday. Nagpada kayo kanina nang iti kapanunutan. Nala, adto yan tiganan siya ti business tayo, kakadwa. Kitaan yung tulistahan. Wow, nagdakkel mat nanasan niya. When iso na yung baglaangan tayong tuloy tayo. At dan income tayo. Nawadwadan day ti apagbibingayan tayo, nana. When nawadwad talaga. Ay na, nagmayadan. Umadupay kumatila ko tayo, tapno umadu matiganan siya tayo. Nay, apay ngay akasta ka ipagsunya, ipagkapay mga road. Ngam apay ngay, ta isal salumina na. Ne, saan kamot nga isal sa lumina ipag? Si kamot ti pimanaw idin. Itata na pintasan ti business may, saka kundi suble. Kay apay, awanan ka na ba nga? Kat inalam nga rog ti bingay mo ni ipag. Awanan No saan nga mabalin ni nanang? Syaktalan nyo, Auntie Sonia. No kaya't yu ti may nayon manan. Isubli yu ti nalayo a kwarta ide. Tay nayon tayo iti puunan. Ay manjak, naglalaingan yun ngay. Horay siyak, manjak. Mimbro akmat dita. Nga mapay ngay katandak. Ay, lading itak nga rodmat. Nga saan ngagbalinti kas tagalad yaw. Kibor kayaw ngagkatugangan. Awana, hindi na kayo kayatan nakadwa, nagitipada yung babae nanang. Aryang. Ay, masurunak iti dayjay nga antem aso niya. Agpakalay nga leader. Kas kami lapimpi man iti kas jangay naramid na. No kaya yaw. Ikang kayo iti pagpuunan yaw, Tagla ko kayo iti fishball. Barbecue. Kaya dumapa amirinda. Ay sige man nga rod anak kaw. Kaya't ko day ta. Tapno adda pa ka kumikumak. Sige, tagluto akit ti pansit kanda dumapay.
Kan-kanon mo't kanya. Way. Basta agdanggay kayo na. Tapno umado ti customer yaw. Aryang, bariyaam da ito iti 150. Insupot kon, tay ginatang na. Sige na nang. Dito iti 150. Mangluto kan to pa'y iti pansit no madamdama, tanay busaun. Naluto kon, tay kan-kanan, kantay bilu-bilaw. Ay, sige nga rod na nang. Sublatan da ka ito yung agbarya, tagluto akmat niya. Sigay, mapan ka. Kastaunay aragsak ko iti nakita kalinangan dananang ken ti asawak manang biyanang. Kunak no agnanayonan ti saanda pa nagkinkinawatan. Ngam kaasina nagkapiyada metlangan. Katita agmaymaysadan amang imatmaton iti negosyo da apag tagilakwan iti merienda. Alakastan, to'y pagayam mo, gusto. Maragsakannak para kadagitag katugangan. Kat sapay lakuma, tagnanayonan ti panagkatunusan ti asawam, kaninanang mo. Mayat da ito'y apakasaritaam, ta happy ending ako nada. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan, ni pagayam gusto. Dito'y drama tayo. Manang! Biyanang! And your nose para iti script, ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina, kada kayo. Amin.